Actually, this kirtan is a very important thing. Kirtanas yra labai svarbus dalykas, It gives direct connection with Krishna. nes tai duoda tiesioginį sąlytį su Krišna. Krishna is the ultimate source of all the energy. O Krišna yra pirminis visų energijos šaltinis. So when you connect with kirtan in a powerful way, you become powerfully energized. Taigi labai galingai susiliečiat su kirtanu, jūs labai įgyjate daug galios. So if you're ever feeling down and blue, Kada tik tai mes jaučiamės prislėgti, chanting Hare Krishna is all you have to do, tiesiog tai reikia pakartoti Hare Krishna. and you'll taste the bliss. Ir jūs iškart nusišypsosit. And the blues you will miss. Ir pamiršit savo liūdėsi. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Gopijana Vallabha Girivara Dari Gopijana Vallabha Girivara Dari Jasoda Nandana Jajajana Ranjana Jasoda Nandana Jajajana Ranjana Jamuna Chera Rana Shari Tira Vanachari Jaya Madhava Bihari Jaya Madhava Bihari Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Rama Rama, Hare Hare. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 8th Canto, Chapter 24, Matsya, the Lord's first fish incarnation, texts 7, 8, and 9. What I'll do is I'll just read through 7 and 8, and then we will responsibly do 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Asadatita kalpante brahmonai matikolayah samudro palapastatra lokobur adayon nripa. O King Parikshit, at the end of the past millennium, at the end of Brahma's day, because Lord Brahma sleeps during the night, annihilation took place, and the three worlds were covered by the water of the ocean. Kalegna gata nidrashya datta shisha yushor bali mukato nishritan vedan hayagrivon tike harat. At the end of Brahma's day, when Brahma fell sleepy and decided to lie down, the Vedas were emanating from his mouth, and the great demon named Hayagriva stole the Vedic knowledge. Now text 9, word for word. Gyatva to Danava Indrashya Hayagrivasya Cheshtitam Dadhara Sapari Rupam Bhagavan Hari Ishvara Jnanatadanavendrasya Hayagrivasya Cheshtitam Dadhara Shapari Rupam Bhagavan Haririshvaraha Gyatvatadanavendrasya Hayagrivasya Chestitam Dadhara Shapari Rupam Bhagavan Haririshvaraha Gyatva. After understanding, supratęs, tat, that, tai, Danava Indrashya, of the great demon, didžio demono, Hayagrivasya, of Hayagriva, Hayagrivos, Cheshtitam, activity, veikla, Dadhara, accepted, priėmė, Shapari Rupam, the form of a fish, žuvies forma, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, aukščiausiasis Dievo asmuo, Hari, the Lord, viešpats, Ishvara, the Supreme Controller. aukščiausiasis kontroliuotojas. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Understanding the acts of the great demon Hayagriva, the Supreme Personality of Godhead Hari, who is full of all opulences, assumed the form of a fish and saved the Vedas by killing the demon. Purport. Because everything was inundated by water,
To save the Vedas, it was necessary for the Lord to assume the form of a fish. Dabar paskaitysiu 3 tekstų vertimus ir 9 tekstas bus su komentaru, paskaitysiu komentarą. 7 tekstas. O karaliau pareik šitai. Paskutinė amžiaus pabaigoje, Brahmos pabaigoje, dėl to, kad viešpas Brahma miegojo nakties metu, įvyko naikinimo procesas 3 pasauliuose ir jie buvo visi padengti vandeniu. Pačiame pabaigoje Brahmos dienos, kuomet Brahma jaučiasi labai mieguistas ir norėjo atsigulti, pagulėti, Vedos išėjo iš jo burnos ir didis demonas vardu Hayagryva pavogė vedinę išmintį. Suvokdamas didžiojo demono veiklą, aukščiausias dievo asmuo Hari, kuris yra pilnas įvairiausių turtų, apreiškia viešpatį žuvies formą tam, kad išgelbėti Vedas nuo jas pavogusio demono. Komentaras. Dėl to, kad viskas buvo padengta vandeniu, tam, kad išgelbėti Vedas, reikėjo priimti žuvies formą. Vandeham Shri Guru Shri Jatapadakammalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Padestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschanya Deshatarine. So here we can see another example about Krishna is an expert judge of time, place and circumstance. Dar vieną nuostabų pavyzdį, kaip Krishna tobulai įvertina laiką, vietą ir aplinkybės. If everything is emanated by water, then how you can conduct yourself? Jeigu viskas yra padengta vandeniu, it's very simple. You just take the form of a fish. Taigi labai paprasta, tiesiog galim paimti žuvies formą. And the water is no problem, you see. Ir vanduo nebekelia jokių problemų. For a human being, the water is very problematic. Žmogui vanduo yra problematiškas dalykas. If we put you in the water, you will drown, you will die. Jeigu mes jūs įmestume į vandenį, jūs skęstumėt. But for a fish, that's his natural habitat. Bet žuviai tai yra natūrali aplinka. So Krishna always knows how to act perfectly in every situation. Taigi Krishna tobulai žino, kaip elgtis kiekvienoje situacijoje. Just like it is described in the Nectar of Devotion. Panašiai kaip yra Atsidumo nektare apibūdinta. How Krishna is an expert judge of time, place and circumstance. Kad Krishna yra tobulai įvertinantis He was laiką, vietą ir speaking to his aplinkybės. friend, cousin, brother Uddhava. Jisai kalbėjo savo broliui ir pusbroliui Udavai. He said, my dear Uddhava, Jisai sakė, brangus Udava, tonight is the full moon night of the Sharat season. It is the most opportune moment. šiandien yra pats nuostabiausias pilnaties vakaras, naktis. And I'm here in Vrindavan, the best place in the whole universe. O aš esu geriausiai vietoj visatoje Vrindavane. And all these gopis are here. They're the most beautiful of all girls. Ir visos šios gopės yra pačios gražiausios. Therefore, I think that I should dance my rasa dance tonight. Todėl, manau, šiandien yra puikus metas šokti rasą šokį. So in this way, we see that in every situation, Krishna knows how to make the best use of every situation. Taigi galima matyti, kad Krišna jisai žino, kaip geriausiai išnaudoti bet kurią aplinkybę. So, what about us? Taigi, o kaip apie mus? Should we become expert also in using every situation? Ar mes taip pat išmokstame kiekvieną situaciją išnaudoti? Or should we just be victims of circumstance? Ar tiesiog turėtume būti aukos situacijų? Tossed about by the waves of the modes of material nature. Tie, kurios neša materialios gamtos bangos. Sometimes happy. Kartais laimingi. Sometimes sad. Kartais nuliūdę. Sometimes angry.
kartais supykę, sometimes calm, o kartais nurimę, sometimes greedy, kartais labai sometimes gobšus, lusty, kartais geismingi, sometimes peaceful. o kartais ramus. Should we let ourselves be tossed by these waves? Ar mus turi nešioti šitos bangos? Or should we become very expert utilizers of every situation in Krishna's service? Ar mes turime tapti situacijos valdovai ir išnaudoti kiekvieną situaciją? So my Krišnos point is tarnystėje. this. Mano, tai, ką noriu pabrėžti, yra, Just as Krishna is an expert judge of time, place, and circumstance, taip kaip Krišna puikiai įvertina kiekvieną aplinkybę. we must also be, you see. Mes irgi taip turim išmokti. Actually, the qualities of Krishna, they are also present in the living entities to a minute degree. Taip pat visos Krišnos savybės tam tikrų lygių yra kiekvienoje gyvai būtybei. So we have also the ability to be expert judges of time, place, and circumstance. Todėl mes irgi turime galimybę puikiai vertinti laiką, vietą ir aplinkybės. So what does that mean in practical terms? Ir ką tai reiškia praktikoje? That means how I can utilize this situation to be Krishna conscious. Reiškia, kaip aš galiu išnaudoti kiekvieną situaciją, kad būti Krišnos sąmoningu. Because what is the best thing you can do in every second of your life? Nes koks yra pats geriausias dalykas kiekvieną jūsų gyvenimo sekundę? The very best thing you can do is to be Krishna conscious. Pats geriausias dalykas yra būti Krišnos sąmoningu. So as the modes of nature are dishing out this situation and that situation, this situation, that situation, the expert devotee, he uses every situation to maximize his Krishna consciousness. Taigi, kol materialios gamtos gūnos skalbia jūs įvairiose situacijose, jūs turite išmokti kiekvieną tą situaciją maksimaliai panaudoti Krišnos When he sąmonėje. faces catastrophes and disasters and all kinds of reverse situations, Kartais pas jūs ateina katastrofas, he thinks, oh, this is very good. jūs galvojat, wow, labai gerai. Krishna is reminding me that this material world is durashraya, it's a false shelter. Krišna man primena, kad šitas gyvenimas, šitas pasaulis yra I be have prieglobsčio. no safe position here. Čia nėra saugios padėties. So it's very good when something goes bad, you see. Taigi, kai kas nors vyksta blogai, tai yra labai gerai. When total chaos envelops you, just take it as a blessing. Kai jūsų gyvenime chaosas, tai supraskite, tai palaiminimas. Then my dear Lord Krishna, I thought I had it together here in this material world to actually enjoy this place. Brangus viešpatie, galvojau, kad šita vieta man yra tinkama But pasitenkinti. now you have poignantly reminded me that actually you cannot enjoy here. Bet maloningai man priminėjai, kad čia nėra pasitenkinimo. So that's great. Tai yra nuostabu. In other words, the fixed up devotee, he uses every circumstance to advance himself in Krishna consciousness. Įsitvirtinęs, sutvirtėjęs, atsidavęs, kiekvieną situaciją panaudoja, kad tobulėti dvasiškai. If he's honored, what does he do? Jeigu jis yra pagerbtas, ką jis daro? He doesn't take credit. Jisai nepriima savo He gives šlovės. all credit to his spiritual master. Visą tą šlovę persiunčia savo dvasinių mokytojų. If he's criticized, Jeigu jis yra kritikuojamas, he thinks, actually, I deserve even worse criticism than this. I'm He's such a galvoja. scoundrel. čia smulkmenos, aš nusipelniau daug daugiau kritikos. So in every situation, he sees it with transcendental vision. Taigi, bet kurią situaciją jisai mato transcendentinį This is regėjimą, called Shastra Chaksus, kuris vadinamas va taip. one who sees through the eyes of Scripture. Matymas šventraščio akimis. Well, how can an idiot like me develop Shastra Chaksus? Bet kaip toks kvailys kaip aš gali išsiugdyti tokį regėjimą? How can a spaced out materialist like me develop Shastra Chaksus? Kaip įsiblaškęs materialistas gali turėti tokį matymą? It's very simple. Paprasta. Read the books. Skaitykit knygas. At every spare minute, read these books. Kiekvieną laisvą minutę skaitykit jas. Every chance you have, read these books. Tik tai atsirado šansas ir skaitom. Because by doing so, you will get transcendental vision. The more you read, the more you'll get transcendental vision. Nes kuo daugiau skaitysit, tuo ryškesnis bus jūsų transcendentinis matymas. Instead of seeing through your own nonsense, stupid, rascal mind, you will see through the eyes of Scripture. Vietoj to, kad matyti per savo kvailą, beviltišką protą, jūs And you'll say, pradėsite wow, this žvelgti is per great. šventraščius ir nustebsit, wow, kaip nuostabu. It's actually not a bad situation at all. It's great. Wow, čia visai ne taip blogai, kaip aš galvojau. Just like, for example, when I arrived the other day here in Lithuania, one of my luggages was missing.
Pavyzdžiui, kai atvykau į Lietuvą, praradau lagaminą. It happened at the Baltic Festival last summer, and it happened again this time. Kaip ir visą laiką tai nutinka. And the Helsinki airport they say, we don't have it here, we don't know where it is. Ir Helsinkio oro uostas neturi žalio supratimo, kur tas Nobody lagaminas. knows where it is. Niekas nežino. It's been almost 2 days, and they have no idea where it is. Jau porą dienų praėjo, niekas nežino, kur tas lagaminas. So I can get all stressed out. Oh no, my luggage, my beloved luggage, you know. Ir aš galiu visiškai išprotėti, kur mano mylimas lagaminas. My shaving kit, my toothbrush, how can I live without them? Kur dantų pasta, kur skutimas reikmenis. But what's the big deal, you know? Bet kas čia tokio? Even if it's lost, what's the big deal? Net jeigu ir prarasi, kas Even čia if this tokio? body is lost, if I get hit by a train or something, Net what's the jeigu big deal? traukinys jūs partrenks ir kūną prarasim, kas čia tokio? It's not me. Čiagi ne aš. This is simply a covering of the self. Čia tik tai dangalas. And the paraphernalia that goes along with the covering of the self. The paraphernalia that accompanies this covering of the self. The suitcase, the luggage, is the paraphernalia that accompanies this covering of the self. You understand? Ir tas lagaminas, jisai tik tai yra parafernalija šito kūno. So the easiest thing is to say, well, Krishna, whatever you want. Taigi lengviausia sakyti, Krishna, kad ir kaip tu nori. I'm simply your puppet. You pull the strings wherever you like. Aš esu tavo lėlė ir tu mane valdy You kaip can nori. take away my luggage. Gali pasimti lagaminą, If you like, it's all right. I don't mind. jeigu tu nori, prašau. Take away my body also. I don't mind. Jeigu nori pasimti kūną, prašau. Just one boon I request of you, my dear Lord. Tik brangus viešpatie, vieno dalyko aš prašau. Please let me always be absorbed in serving you with love. Leisk man vis laiką būti pasinėrus, At su every meilė moment, tau yes. tarnauti. That's the only thing we need. Tik šito dalyko mums reikia. Because that's the only possession that we really need. Tik vienintelis turtas, kuris mums yra reikalingas. To be able to serve Krishna with love in every circumstance. Sugebėti kiekvienoje situacijoje tarnauti Krišnai su meilė. Now, do you think the things that are going on in the material world are happening just by random chance? Galvojat, kad viskas šitam pasaulyje vyksta šiaip savo? Like the scientists tell us? Kaip kad mokslininkai mano. No, these scientists are dead wrong. Ne, mokslininkai mirtinai klysta. Everything is going on under the direction of Krishna, both in the material and spiritual energies. Tiek Everything that is going on is under the direction of Krishna, both in the material and spiritual energies. Tiek dvasinėse, tiek materialiuose energijose viską kontroliuoja aukščiausias Dievas mo Krishna. Now, what does Krishna want from us? O ko Krishna iš mūsų nori? He wants us to surrender to him and come back to his abode. Nori, kad mes jam atsiduotume ir keliautume pas jį. So that means that every single situation that Krishna arranges for you is for that purpose. Tai reiškia, kad bet kokią situaciją Krishna jūsų talpintų yra būtent tam tikslui. To help you become more surrendered Kad padėti jums labiau atsiduoti. and to help you come back to his abode as soon as possible. Ir grįžti į jo buveinę kiek įmanoma greičiau. So for a devotee, there is no such thing as a reverse situation. Taigi tokia situacijos atsidavusi, kuri būtų bloga, nėra. You may feel disturbed Kad ir kaip blogai jaustumėtės. that I don't like the way things are around me. I don't like it. It's not good. I can't stand it. Man nepatinka, kas čia vyksta aplinkui. But that is your material vision only. Bet tai yra tavo materialus požiūris. You don't see that Krishna has made a custom arrangement just perfect for you to make advancement right here, right now. Tu nematai, kad Krishna čia ir dabar tobulai surėdė visą situaciją būtent tau, maksimaliai gerą, kokia tau yra, kad tu tobulėtum. So, my dear devotees, Brangus atsidavusiai. you have to learn how to capitalize on every situation to make spiritual advancement. Reikia išmokti kiekvieną situaciją išnaudoti tam, kad dvasiškai Don't throw tobulėtum. away these pearls of golden opportunity. Neišmeskite šitų auksinių galimybių perlų. Cash in on every single moment that Krishna is giving you. Išnaudokit kiekvieną akimirką, kurią jums suteikia Krishna. And very soon you will be able to rejoin him in his transcendental pastimes. Ir labai greitai dalyvausite transcendentinėse jo žaidimuose. Did you know that you can actually do that even before you leave your body? Ar suprantate, kad galite tai daryti prieš palikdami kūną? Of course, it's a very advanced stage, but there are devotees who have done that. Tai žinoma labai pažangus lygmuo, bet yra atsidavusi, kurie tai daro. One example is Bilva Mangala Thakur. Pavyzdžiui, Bilva Mangala Thakura.
You know how many years he lived in Vrindavan? Ar žinot, kiek metų jis gyveno Vrindavane? You may be surprised to live. He lived for 700 years in Vrindavan. 700 metų. And he was absorbed in his pastime with Krishna in his spiritual body while he still had his material body. Ir jis buvo pasinėręs į savo santykius su Krishna dvasiniu kūnu, nors jis dar turėjo materialui. Also described how Uddhava, when he was asked about the Lord, he went into the spiritual world. And he went deep within. It looked like he went into a state of dead silence, just completely motionless in a state of dead silence, but within his heart he was with Krishna in the spiritual realm. Arba, pavyzdžiui, kada Uddhava buvo paklausus apie viešpatį, jisai pasinėrė į tokią meditaciją, jie visiškai paniro į viešpatį žaidimus. Ir praradė išorinę sąmonę. So, the point is, don't cheat yourself. Taigi, neapgaudinėkit savęs. If you see things with a material vision, Jeigu matote dalykus if you su don't see how Krishna has arranged this particular situation you're in right now, materialiomis akimis ir nematote, kaip Krishna šią situaciją you are suorganizavo, grossly abusing yourself. jūs save apgaudinėjat. You're being a masochist. Jūs esat mazokistai. Don't punish yourself by holding yourself back from advancing in Krishna consciousness. Nekankinkit savęs, netobulėdami dvasiškai. Love yourself Mylėkit save, by seeing everything through the eyes of the scripture, matydami viską šventraščio akimis. using every opportunity to advance yourself back to home, back to Godhead. Išnaudokite kiekvieną galimybę tobulėti. Krishna awaits you. Krishna jūsų laukia. He wants you to join him in his transcendental pastimes as soon as possible. Kai jisai nori, kad kuo greičiau prisijungtumėte prie jo žaidimo. So what are we waiting for? Ir ko mes laukiam? Well, I want to enjoy a little bit more in this material world. Na, noriu biskį pasimėgau dar čia. Give me a little more sex. Dar lytinių santykių Give me a little truputėlį. more profit, adoration, and distinction. I want to enjoy some more here. Truputėlį šlovės. Therefore, what do we have to do? Ir ką reikia daryti? We better beat our mind with shoes 100 times every morning. Geriau paimti batą ir 100 kartų per galvą. And with 100 times with a broomstick in the evening. We're so stupid ryto? and dull. O vakare sušluota 100 kartų. We have the greatest opportunity to reconnect with the Supreme Person right now. Čia ir dabar, nuostabiausios galimybės, čia ir dabar turėti ryšį su Dievu. But we're choosing, I think I'd rather have an affair with Maya. Bet gal aš padraugausiu su Maja šiek tiek. Is it? So give up your love affair with Maya. Taigi meskit tos meilės ryšių su Maja. Just try to awaken your love for Krishna. Ir pažadinkit meilę Krishnai. That is called intelligence. Tai vadinama intelektu. Otherwise you're a fool, rascal, number one. Kitu atveju jūs esate kvailys numeris 1. So why should you be an idiot Taigi, kodėl būti idiotu? when by following the Supreme Lord's instructions, Nesekant viešpaties nurodymais. you can become Paramahamsa, Kai siekdami jais galite a būti swan-like paramahamsa, devotee of the Lord. kaip gulbė atsidavęs. What are the crows attached to? Prie kokių mes tarakonų esam prisirišę? You know those dark birds, the crows? Ar žinote tokius juodus paukščius varnas? They love garbage. Jiem patinka šiukšlės. What are the swans like? O kas patinka gulbėm? A beautiful lake with crystal clear waters and lotus flowers growing. That's what the swans like, is it? Gulbėms patinka nuostabus skaidrus ežerai su lotosais. So what are you attracted to more? O kas jūs daugiau traukia? A big pile of garbage or a beautiful crystal clear lake with lotus flowers? What are you more attracted Didelis to? šiukšlių krūvas ar nuostabus skaidrus ežerai su lotosais? We'd like to say, yeah, I'm attracted to a crystal clear lake with lotus flowers. Jo, taip, ežerai su lotosais. But why do we keep acting like crows? Bet kodėl visi prie tų šiukšlių einam? Many devotees write me, they say they're addicted to watching porno on the internet. Daug atsidavus yra prisirišę žiūrėti pornografiją internetu. They know about Krishna consciousness, they're chanting Hare Krishna, but still they look at porno, you see. Jie žino apie Krišnos sąmonę, jie kartoja ratus, bet vis viena žiūri pornografiją. That means they're more attracted to garbage than they are to the beautiful crystal clear lake with lotus flowers. Tai reiškia, kad jie daugiau patraukti šiukšlių negu skaidrių ežerų. Looking at porno means you're calling death very near. Žiūrėti pornografiją reiškia šauktis mirti. So why should I call death near when I can call Krishna very near?
Kam šauktis mirti, kai galima By pasišaukti calling Krišną? his name with love. Šaukdami jo vardą su meile. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay, so now we can have some questions. Kokių klausimų turit? Yeah? Go ahead, David. Every situation is for us to advance in Krishna consciousness. So any kind of difficulties come, should we take care of that difficulty, or we just sit down and say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Kadangi kiekviena Should we situacija, use our intelligence to resolve the difficulties, or just sit down and chant? kiekviena situacija yra skirta mums tobulėti, tai jeigu pas mus kyla kažkokie tai problemos iššūkiai, turime tiesiog sėdėti kartuoti Hare Krishna ir spręsti tas problemas. There's a nice saying in this connection. Yra nuostabus posakis. God give me the courage and the strength to rectify those things which I can rectify. Diok viešpatė man jėgų ir supratimą pataisyti tuos dalykus, kuriuos galiu And pataisyti. the tolerance to endure those things that there's no way I can rectify them. Ir kantrybės ištverti tuos dalykus, kurių negaliu pataisyti. And the intelligence to know the difference. Ir duoti intelektą atskirti tarp šių dviejų. So if there's some demons attacking the temple, Jeigu koks nors demonas puola šventyklą, it's not that we sit down and chant Hare Krishna. mes nesėdim ir nekartojam Hare Krishna. We have to protect the temple. Mes turim ją apsaugoti. Just like one time we had some Christians visit our temple in Dallas. Kaip Dalase krikščionys aplankė mūsų šventyklą, They came walking into the temple room with their shoes on. jie ėjo su batais And we asked them, well, can you kindly remove your shoes? ir mes paprašėm, gal maloningai galėtumėt batus nusiauti. Their response was, in the name of Jesus, I command you to leave this place. Jie atsakė Jėzaus vardu, įsakau jums iš čia neždintis. So our temple president came with a can of mace and he commanded them to leave the place. Ir pasutėjo šventyklos prezidentas ir paprašė juos išeiti. So it's not that we just sit down and chant Hare Krishna, like, when there's something that has to be done, you do it. Nereiškia, kad sėdėm ir kartuojame Hare Krishna, jeigu kažką reikia atlikti, tai mes atliekam. But that doesn't mean it doesn't mean you don't chant Hare Krishna. Bet tai nereiškia, kad jūs nekartojate Hare Krishna. You have to fix your mind on Krishna and fight. Both things are important. Du dalykai yra svarbu. Ir kautis, ir įtvirtinti savo protą Krishnoje. Just like Arjuna, Kaip Arjuna. he was told to fix his mind on Krishna and fight. Jį mokė ir prisiminti Krishną, ir kovoti. So, chanting Hare Krishna means fixing your mind on Krishna. Taigi, kartoti Hare Krishna reiškiasi įtvirtinti savo protą Fighting, Krishnoje. you can understand. To do whatever is needful to push on this Krishna conscious movement. O kovoti, tai reiškia daryti viską, ką reikia, kad Krishnos sąmonės judėjimas plistų. Another question back there. Yra skirtumas, kai kas nors užgauna tavo širdį ir kai užgauna ego. Ar čia yra vienas ir tas pats? Širdis, ego čia tas pats. Is there any difference when someone hit our hurt our intelligence or is there any difference when someone hit our ego or then someone hit our heart? Hits? Hits. Hits? Hurts. Oh, hurts. Yeah. Ego and heart. Is there some difference? Hurt our heart. Yeah. Is there any difference when somebody hurts our ego and hurts our heart? Well, ego actually means identity. The correct question would be if someone hurts my false ego. Because ego is not a bad word. The ego means identity. The real ego is I'm the servant of Krishna. The false ego is I'm this body, I'm the Lord of all I survey. Ego nėra blogas dalykas, yra mūsų identitetas. Reikėtų klausti, ar yra blogai, kai kas nors, ar yra skirtumas, kai išgauna mūsų netikrą ego ir mūsų širdį. So the Krishna conscious devotee is not really hurt by his sense of identity is not hurt.
nor is his heart. His heart, actually, the heart and the ego are the same thing in the real sense of the term. Tikrąja prasme tiek širdis, tiek ego yra viena ir tas pats. The false ego, that's something different. Netikras ego yra kitas klausimas. A devotee, though, is not hurt. Ir atsidavęs niekada nėra sužeidžiamas. He is hurt-proof. Jisai nesužeidžiamas. Someone who allows himself to be hurt by an insult Jeigu kas nors yra, pavyzdžiui, įžeidžiamas, is not very Krishna conscious. tai nėra Krišna sąmoningas veiksmas. A Krishna conscious person will feel blessed by an insult. Krišna sąmoningas asmuo jaučiasi palaimintas, jeigu yra įžeidinėjimas. You may tell me I'm an idiot, for example. Gal, pavyzdžiui, pasakyti, kad tu esi kvailys. And actually, you have blessed me because here I was thinking I was very advanced in Krishna consciousness. I foolishly, you see. Bet iš tikrųjų, aš galvoju, aš esu labai pažengęs, jūs mane palaiminat. And you've told me I'm a complete idiot. Pasakot man, kad aš esu You kvailys. reminded me of the reality. Priminat man kokia realybė. I was in illusion thinking I was advanced in Krishna consciousness. Aš jau buvau iliuzijoj galvojęs, kad pažengiau. You may say, you stupid idiot. Tu kvailas. Actually, you've blessed me. Tai You didn't hurt me, palaiminimas. you blessed me. Tai neįžeidimas, tai palaiminimas. So someone who's actually Krishna conscious, they're not hurt by anything. Taigi tas, kuris yra Krišna sąmoningas, jo niekas nežeidžia. Everything that comes to them is a blessing. Viskas, kas pas jį ateina, yra palaiminimas. Now the neophyte may be hurt, but that's simply false ego, you see. Neofitas jisai žaidžiasi, nes tai yra netikras ego. He's thinking, I'm very good, you must worship me and honor me, because I'm very advanced in Krishna consciousness. Jis galvoja, jūs turit mane visi garbinti, nes aš pažengęs. Does that answer your question? Va, tarkim, kas nors įžeidžia du žmonės, va, tarkim, vieną įžeidžia ir jisai labai jautrus, ir jisai pradeda tenais verkti, jis įžeidžia ir visi va sako, o jisai toks jautrus, o kitą įžeidžia ir jisai iš tikrųjų Krišno sąmoningas nepriema įžeidimo ir visi galvoja, o pasiek meninė širdis, jisai čionais visiškai bejausmis. Tai kaip čionais teisingai, kaip čia neteisingai yra. Someone become insulted and start to cry, and another person not become insulted, and everyone say, oh, he has stone heart because he is not react. Stone hard. The one who is not disturbed by the insult is criticized for being stone-hearted? Ar tas, kuris neįsižeidžia, yra kritikuojamas, kad jo akmeninė širdis? Huh? Tas, kuris įsižeidžia, tai jisai labai jautrus yra, žodžiu, ir taip toliau. And this one who is take insult, they say, oh, is very sensitive. Yeah, so what's the question? How properly understand where is the truth? Well, it is sensitive means sensitive has two connotations. It is a good sense of being sensitive, that you're very aware and tuned into what's going on around you. In that sense, sensitive is good. But someone who's overly, and also has a bad connotation of somebody who's swept away by their emotions very easily. Jautrumas yra ir pozityvus, ir negatyvus. Pozityvus, kada žmogus labai jautrus aplinkui ir mato, kas vyksta, kiekvieną smulkmeną. Ir priešingai blogas jautrumas, kada žmogus yra per daug apimamas emocijų dėl kiekvienos smulkmenos. So, the question is answered. Yeah. Okay. Yeah. How do you become more sensitive to the... How does one become more sensitive to the instructions of the super soul? Instructions of the super soul, Paramatma. Oh, how? Yes. Kaip gali žmogus tapti jautresnis, kad girdėti nurodymus Paramatmos? How to become more sensitive to the instructions of the super soul? What does Krishna say? For one who has conquered the mind, the super soul has already reached. Kaip Krishna sako, tas, kas nugalėjo protą, jis jau pasiekė Paramatmą. Just like a tiger trainer, he's very expert at training the tiger. He even put his head in the tiger's mouth and the tiger won't bite. Kaip tigro dresuotojas gali galvą savo kišti į tigro nasrus ir jo nenukas. So your mind is a ferocious tiger. Taigi jūsų protas yra tigras. And you have to train it. Turit jį išauklėti. And then by training your mind, keeping your mind always under your control, then that puts you in direct contact with the super soul at every minute. Ir kai protas bus visiškai paklusnus, tai jūs girdėsite Paramatmą. Next question. Yeah.
Čia norėjau paklausti apie mieguistiškumą. Būna, kad mūsų praktikos dažnai apsireiškia klausant Bhagavatam, kartuojant džapą arba praktiškai kažkaip. Ir mes matom iš teksto, kad tas mieguistiškumas, demonas atėjo ir pavogė visas žinias iš Brahmas. Tai ar galima taip padaryti tokį išvadą, kad ir pas mus, jeigu mes taip pat mieguistiškai klausomės Bhagavatam arba kažkaip užmiegam, nors kartais atrodytų, kad ir girdi Bhagavatam. Bet ar gaunasi, kad ar papavogė iš mūsų vis dėlto tada žinojimą, ar kaip čia? When Brahma became sleepy, the knowledge was stolen from him. Sometimes we also become sleepy during the Bhagavatam or Japa. Does it mean that also we will lose our knowledge? Yeah. So don't sleep in the Bhagavatam, Glenn. Taip, dėl to nereiktų miegoti per Bhagavatam paskaitą. Sometimes the trouble, we didn't get much sleep the night before. Taip, kartais That's mes something we all go through sometimes if we get up late. pervargstam, vėlai atsigulam. Didn't get much rest. But if you're sleepy and you're falling asleep, stand up. Taigi, jeigu ima miegas, tai galima atsistoti tada. Don't sleep. Nemiegokit. And if you stand up and you're still sleepy, then rock back and forth. Ir jeigu atsistojus įsienimo miegas, tai subuokit iš šonus. And if in that you're rocking back and forth and you're still asleep, you better go take rest. Ir jeigu jau subuojant visienimo miegas, tai tada eikit pailsėti. Next question. Truputį norėjau papildyti klausimą ten, daleiskim, kai mes einam miegot praktiškai, kaip nesakoma, tai yra mirtis, miegas prilyginam su mirtim, tai kaip mums praktiškai, ta prasme, eiti miegot su mūsų sąmonės, ar mes turim pastovi kartuoti šventus vardus, kol neatsijungiam, ar tiesiog atsipalaiduoti ir jau ten, kur neša bangos, ten neša. It's practical question, how to go to sleep. Then we going to sleep, it is said that sleepiness is dead. So should we just go to sleep or should we try to chant holy names before sleeping, or what is the practice before going to sleep? Somehow or other remember Krishna as you're going to sleep. Vienaip ar kitaip svarbu prisiminti Krishną. You can chant a nice verse, you see. Galite kartoti kokios nors posmus. While you're going to sleep, you can chant a nice verse, you see. Chantamani prakara sadmasu kalpa vriksha laksha vriteshu suravira vivalayandam lakshmi sahasra shata sambrama sevyamanam govindamadi purusham tamam bhajami. Think of Krishna, you see. Galvokit apie Krishną. What happens if you die in your sleep? Kas nutiks, jeigu mirsit miegodami? Tonight. Šiąnakt. So just to be safe, think of Krishna before you go to sleep. Taigi, bent prieš eidami gult, kad būtumėt It saugos. happens. Sometimes people die in their sleep. Kartais žmonės You never miršta. know. I could die in my sleep. So we should Miegodami. always think of Krishna before we go to sleep. Taigi, visą laiką turime galvoti apie Krishną. And my dear Krishna, please bless me that I can constantly remember you while I'm sleeping tonight. You can pray that too. Galite melstis, Krishna, būk geras I can do nothing but palaimink dream mane, kad about you the prisiminčiau whole net night. miegodamas tave, kad You see. sapnuočiau tave visą naktį. Wouldn't that be a nice prayer every night to go to sleep? Krishna, please bless me. I can dream about you the whole night long. Krishna, prašau palaimink, kad sapnuočiau tave visą naktį. Next question. Kitas klausimas? Nežinau net kokį klausimą dabar paklausti. Bet dabar jeigu iš šios dienos temos, tai iš tikrųjų, kaip žinoti, šiaip bhaktai yra gerai pasikaustę filosofiškai. Tačiau, kai kyla konfliktai, noriu paklausti, kada tai yra filosofavimas, spekulacijos, o kada tai yra atsidavimas, kai kyla konfliktai tarp atsidavusių bhaktų. Arba net, šiaip kada tai filosofavimas, kada tai atsidavimas. Then there is some misunderstanding between devotees and they start to arguing how to understand when it is philosophical debate and or it is just fighting. It depends. Devotees can have a philosophical debate about, and someone says, "Well, this is the meaning of this particular concept." And Devi said, "No, Prabhu, I think you've got it a little bit wrong. It actually means like this. If both are sincerely trying to
understand what is the real meaning of these wonderful purports, then one could have some discussions which would actually be fruitful, that you're trying to, disagree, but you're really trying to learn and understand what Prabhupada is saying, then it's transcendental. Jeigu atsidausi nuoširdžiai stengiasi, nors ir ginčiasi suprasti, kokia yra tiesa, ką norėjo Šrila Prabhupada ir šventraščiai pasakyti, tai galima laikyti dvasišką. Usually we don't disagree over those things. Bet paprastai mes nesutinkam su kitais dalykais. Usually it's some, false ego thing. Dažnai pas mus yra tiesiog netikras ego. You're not being respectful enough to me. Tu nepakankamai mane gerbi. So mostly we do have a fighting tendency, let's face it. Taigi, pripažinkim, turime tokį mentalitetą ginčytis, kovoti. You know who the Europeans are? According to Vedic history. You know where the Europeans came from? Ar žinot, pagal vedinį istoriją, iš kur europiečiai atėjo? They were renegade Kshatriyas that were being killed off by Parasuram. Parašuramų išvarė šitus kšatrijus. Jie yra išvaryti kšatrijai. And to escape his chopper, many of them ran to Europe. Ir kad išvengti jo kardo, jie pabėgo į Europą. So I can't speak proudly, the Americans come from Europe. Ir negaliu didžiuotis, nes amerikiečiai irgi iš So Europos actually I'm yra. from European stock also. Aš irgi iš Europos. So we are all from renegade Kshatriyas. Taigi mes esame išvaryti kšatrijai. So we do have a fighting propensity. Ir turime Westerners have a fighting propensity. tokį polinkį ginčytis, kovoti. It's a fact. Toks yra faktas. Over the drop of a hat we can kill. Mes dėl smulkmenos galim žudyti. So we have to realize we have this hot-blooded nature as Westerners, and we have to be careful not to indulge in uncontrolled anger. Taigi turime sukontroliuoti savo pyktį, nes vakariečiai turime tokią tendenciją to nedaryti. According to one's karma, one takes birth in bodies in different places. How can we say that we are coming from since the time of Parshuram and not from India or somewhere else where we left the body? Now we're having some philosophical controversies. Dabar turime filosofinę kontroversiją. Actually, I'm repeating what Prabhupada said. Prabhupada's backing me up. Gurudev, I will translate. But it has been a long time, and we have gone through many births, many different births. I will translate. Mataji sako, kad kaip taip galima sakyti, kad mes esame palikuonys, jeigu mes pagal karmą gimsime vis kitame kūne. So the question is then, taking the Westerners, is there any connection? Do they have any connection does their bloodline have any influence on their mentality? That's the question. Taigi klausimas yra, ar kraujo linija turi įtakos mentalitetui? Is there any influence at all their bloodline on their mentality? That's the question. Toks klausimas. According to Bhagavad Gita, they have more passion in their blood. What's that? Passion. Who? According to Bhagavad Gita, Who has? the Westerners. Westerners. Yes. Really? The Bhagavad Gita Krishna talks about the Westerners? The Bhagavad Gita? Seeing the nature, they have more passion. And the passion is described as one who wants to gratify their senses. Pagal Bhagavad Gita vakariečiai turi daugiau aistros, nes nori tenkinti savo juslės labiau. Actually, everybody in the material world has that mentality. Iš tikrųjų, materialiam pasaulyje visi turi šitą mentalitetą. On the eastern side, there is more culture. Bet rytų pusė yra daugiau kultūros. Eastern. Western? Eastern. Eastern is more passion than the East? No, Eastern has more culture. Eastern has more culture. Yes. And they are not into so much as a coming online. That's the reason. Historically, the Prabhupada does make a distinction. And in all fairness, Prabhupada does make a distinction between the Eastern and Western mentality. He does make a distinction. I'll describe them. Šrila Prabhupada pasakoja, kad istoriškai yra skirtumas tarp mentalitetų. He said how in Indian culture they have spiritual vision. Indija kultūra turi dvasinį regėjimą. And in Western culture they have no spiritual vision, but they have material expertise. O vakariečiai priešingai turi materialias sugebėjimus.
he says the Indian culture is like a lame man with good vision. Indijos kultūra, sakoma, kaip yra luošas žmogus, kuris turi gerą matymą. The Western culture is like a blind man with strong legs. O vakarų kultūra kaip aklas žmogus, bet turi tvirtas kojas. So Prabhupada always said, if the lame man with good vision Jeigu luošas žmogus will su ride geru on the regėjimu shoulders of a blind man with strong legs, atsistos ant pečių aklajam tvirtam together they'll žmogui, make a very nice combination. bus gera kombinacija. So in this way, in the Krishna consciousness movement, Tokiu būdu Krišnos sąmonės judėjimas we've taken the vision of the East naudoja rytų išmintį and the material strength of the West, ir materialią vakarų jėgą and we have combined them into a powerful tsunami ir susijungia jie, sudaro galingą for tsunami, inundating the entire universe with Krishna prema. kuris visą visatą užtvindo Krišna premą. Prabhupada said, use your American intelligence how to distribute these books. Prabhupada sako, aš naudokite savo amerikietišką intelektą platindami šitas knygas. Actually, the Americans are very expert in marketing. It's a fact. Faktas, kad amerikiečiai labai puikiai išmano marketingą. The iPhone, Jie moka iPhone'us padaryti ir Coca-Cola, pardavinėja jos Coca-Cola. the airplane, so many things Lėktuvai. coming out of America. Viskas iš Amerikos. So Prabhupada said, use your American intelligence. Taigi Prabhupada moka naudot Actually, it's amerikietišką the American intelektą. devotees who went all over the world to spread this movement. The American devotees came to Europe. Tai amerikiečiai atsidavusiai atvyko į Europą skleisti šitų žinių. Even India, nobody was interested until they saw the Americans were chanting Hare Krishna. Net Indijoje niekam nebuvo įdomu, kol amerikiečiai neatvyko ir nepradėjo Hare Krishna Prabhupada said, kartoti. these are my dancing white elephants. Prabhupada sakė, jie yra mano šokantis baltieji drambliai. So we were Prabhupada's dancing white elephants, you see. Taigi mes esam Prabhupados baltieji drambliai. Krishna's special mercy on the Americans, they get to help Prabhupada. Krišnas ypatinga malonė, kad jie galėjo padėti Prabhupadai. And now we're very indebted to all of our brothers and sisters throughout the ISKCON world who are taking it even far beyond what the Americans had done. We're very indebted to all of you all. Ir mes labai esame skolingi visiems savo broliam ir seserim ISKCON judėjime, kad jie prisima šitą darbą. You very nicely picked up this message of Lord Chaitanya, and you are now preaching very vigorously here in Europe, and we appreciate it very much. Čia jūs irgi labai rimtai priėmėt šitą žinią ir labai efektyviai ją naudojatės ir pamokslaujat. I find it very inspiring to come here and see how you are practicing Krishna consciousness. Man labai patinka čia atvykti ir žiūrėti, kaip jūs praktikuojat Krišnos Reminds me of sąmonę. the early days in America Man tai primena, when I first joined. kai aš prisijungiau Amerikoje tas dienas. It's very, very nice how you all are practicing, especially your Baltic festival. Man labai patinka jūsų Baltijos festivaliai. Very nice. It's a wonderful mood here, very sweet mood here in the Jūs Baltic turit countries. labai nuostabią nuotaiką Baltijos šalyse. We're grateful for them. Ir esam jums labai dėkingi už ją. Any other questions? Kokių dar klausimų Yeah. yra? Čia apie tos santykius dar tarp baktų norėjau paklausti. Ta prasme, jeigu aš kažką pasakau ir tas kitas baktas pergyvena, verkia ten ir visa kita, tai kaip aš turiu reaguoti ir galvoti, nu va, tai čia jo problema. Ar tai yra vis tik tai ir mano problema? Nors man atrodo, kad aš teisus. If I'm telling someone something and he starts to cry and become very sad, so should I think that, oh, this is his problem, or should I think that this is me? It depends. That's a very general, it depends on the situation. I mean, he doesn't tell me exactly the situation. Na, čia priklauso nuo kiekvienos individualios situacijos. To answer accurately, I don't know the specifics because it depends on the situation. Negalim konkrečiai atsakyti, nes It's probably maybe too personal to čia labai asmeniškas klausimas. publicly say. It depends. Okay, well, our time is up. It's 9 o'clock, so we have to save your question for later. Taigi 9 Thank you very valandos. much. Ačiū Hare labai visiems. Krishna.
Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Shriman Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki jai. Okay, today we're gonna Radha Damodar Maha. Oh wow. Prašom Radha Damodar Maha Prasado. Some of it's from Vrindavan also. Oh my God. No, it's all rather offered to Radha Damodar. This is from Vrindavan, some of it. Yeah, but sweets maybe for Radha Kai Damodar, kurie but it's saldumynai offered here. net yra Vrindavane But it doesn't pagaminti, matter, it's from Vrindavan. o paaukoti čia. But it's Vrindavan sweets doesn't make prasadam. It's offered to Radha Damodar, so it's Radha Damodar prasadam. Yes. Fun. Yes. Fun. Okay. Then we also have Ir kas turit galimybę, galit paaukoti mokytojui, jo kelionė čia yra lėkštutė padėta prie mokytojo. Jiva Goswami's Radha Damodar. Oh, you have some from Jiva Goswami's Radha Damodar in here? O pas Mataji yra Jiva Goswamio Prasado. Radha Damodar. Oh, wow. But Mataji is upstaging me today. From Jaipur, Radha Damodar temple in Jaipur, she's been to that. Double-barreled mercy today. Hare Krishna, welcome. Many devotees came from Russia for Vrindavan. They tell you, they meet Sudama, tell you about Vrindavan. Aš jūs pamylysiu, jūs duodat man tarnystę. Aš taip tikrą pavinsiu. Jo balsas atsimazinami. Gal vaikų grupą dažyti? Сладость из Вьетнама, да? Ну, предложили здесь. Hare Krishna.